Kako funkcioniše jedan klub koji u svom okrilju ima sve kategorije od najmlađih do najstarijih? Da li imaju problema, ali i o lepim stvarima? O svemu tome razgovarat ćemo sa našim današnjim gostom, a sa nama danas u studiju je dr. Goran Tošović, predsjednik Košarkaškog kluba Sloboda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Evo, nije vas odavno bilo, nekako ste, čini mi se, u zapećku kada je u pitanju javnost. Ne mislim na košarkaše, nego na upravu kluba i čini mi se da onako iz senke baš radite neke stvari jer nije lako da funkcioniše jedan ovakav klub. Pa, nije lako, naravno da nije lako i mi smo, što kažu, sveli ceo klub što se tiče tog organizacionog dela na jedan minimalan broj ljudi koji su maksimalno posvećeni, tako da nas nekoliko obavlja brojne funkcije i nažalost ja sam po godinama već pokušavam da uključim neke mlađe ljude u rad kluba na ovaj ili onaj način i to jako teško ide. Prvo što su naša finansijska sredstva jako skromna, a igramo tako jedan visok, odnosno najviši rang takmičenja i prvi tim i sve mlađe selekcije počeo od pionira, kadeta i juniora. Pokušavam da uvučem ljude koji prvenstveno vole ovaj grad, vole ovaj klub. Međutim, to stvarno teško ide. Nama treba još ljudi, počev od skupštine, upravnog odbora koji se sveo na minimalan broj ljudi, do same organizacije, tako da nekoliko nas nosi ogroman teret. To naravno mi radimo prvenstveno, ja kažem, iz ljubavi i to je ono što nas drži. Koliko ćemo mi moći još ovako da izdržimo? Ja planiram uskoro novu skupštinu, da probamo na taj način da pridobijemo još pozitivnih ljudi koji pozitivno razmišljaju i koji, kažem, vole i grad i klub, da bismo ovo što imamo održali i unapredili. Mnogo je problema, naravno, kažem, i u organizaciji, i u financijama i kako god mi to rešavamo u hodu. Neki plan za budućnost postoji, naravno, i naše ambicije ne padaju, ni u kom smislu, možda čak ako se prvenstveno organizaciono obogatimo, onda mogu i ambicije biti veće, ali ono što imamo, to je ono što koristimo, znači resurse koje imamo prvenstveno ljudske, koje smo za ovih skoro 15 godina koliko sam ja u klubu dobili, ćemo na svaki način održati i povećati. Nažalost, imali smo, evo, znači, svi znaju već u gradu tragediju u porodici Saše Turovića, bez koga ovaj klub sigurno ne bi mogao da postoji na ovom nivou. Tako da, eto, vidjet ćemo kako će to dalje ići, prvenstveno reakcije porodice Turovića, jer oni su značajna poluga, najznačajnija u našem funkcionisanju. Tako da ja sad ne smem niti mogu da obećam bilo šta u kom pravcu će dalje ići naše funkcionisanje i rad. Mi smo, kažem, još uvek imamo i snage i energije da se borimo sa svim ovo nedaćama koje su nas zadesile, da ostanemo na ovom nivou, da unapredimo i stručni rad i finansijsko poslovanje, da obogatimo taj menadžmentski deo koji očigledno nam nedostaje, da probamo da neke stvari još u organizaciji popravimo. Mislim da ćemo ove godine ići na formiranje i naše škole košarke, znači za ove najmlađe selekcije, znači i manje od pionira, i da na taj način još više doprinesemo popularnosti ovog sporta kojega ovaj grad voli, očigledno i koji zaslužuje da bude na najvišoj lestvici kao što je i sada. Pomenuli ste upravo ovaj jedan problem, a to je, nije problem samo vas u košarkaškom klubu, nego čini mi se u svim klubovima, a to je da je mnogo manje onih koji bi da budu sportski radnici. Zbog čega je to tako? Šta je sa bivšim košarkašima, na primjer? Pa, pazite, mi živimo u nekom vremenu gde očigledno da je problem, možda sam preširok u svemu tome, radne snage, da kažem, i ljudi koji hoće da rade, ključni, krucijalni. Mnogi bivši košarkaši koji su tu
s porodicama, dolaze na utakmice, ali ne žele. Ja sam od svih ovih, da kažem, najmlađih koji skoro prestali da igraju košarku, do onih najstarijih, bezbroj puta vodio razgovore. Svako od njih ima neke nove obaveze i tako dalje, i tako dalje. Prosto da ljudi nemaju više vremena da nešto iza svog posla posvete za neki rad izvan toga. Pokušavam i dalje i bit ću uporan, jer mislim da polako ćemo se iscrpeti, da već ovo jako dugo traje sa nekim, kažem, minimalnim brojem ljudi koji su u klubu i ovo uspevamo da održimo. I organizacija jedne utakmice, bilo koje kategorije, na ovom nivou zahteva neki broj ljudi da bi to funkcionisalo kako treba. Da ne pričamo o organizaciji treninga, putovanja i tako dalje. Sve što ljudi koji se bave ovim poslom znaju kakve su to obaveze, kakve su to ozbiljne obaveze. Tako da mislim da je to ključno, eto kažem, na prvoj sljedećoj skupštini ćemo pokušati da obogatimo taj segment u radu kluba. Finansijski, znate već da se podigao ukupni budžet, mi treba da dobijemo, još uvijek nismo, taj, da kažem, 20% od tog ukupnog novca koji je opredeljen za sport, što nije dovoljno za funkcionisanje na ovom nivou. Međutim, uvek moramo da tražimo sponzore, uvek morate da nekoga molite. Zakonska regulativa je tu, nije naklonjena sportskim klubovima. Jako je teško doći do nekog novca da biste funkcionirali. Bez toga definitivno ne možete ništa da uradite. Mogu li klubovi, na primjer, da pokrenu neku inicijativu da se u tom segmentu poboljša, da privučete sponzore kojima, na primjer, kao što se radi u drugim zemljama, da se PDV ne plaća državi, nego se daje klubovi? Pa pazite, to je već na visokom nivou. To bi vjerojatno mogli da urade savezi, nacionalni savezi, košarkaški, rukometni, odbojkaški i tako dalje. To bi trebalo, ta inicijativa, ako na to mislite, bi morala da potekne od njih. To bi sigurno, pazite, mi smo znači ove godine na svjetskom prvenstvu bili drugi, jel tako, drugi u svetu. Jedna mala zemlja, Srbija je bila druga u svetu. To je brend, praktično. Znači, to bi moralo da se reflektuje, da se svi centri, mali centri, kao što smo i mi, kao što je Čačak, kao što je Kraljevo, kao što je Valjevo, da se na svaki način pomogne da tu dođu novi reprezentativci. To je ostalo i još uvijek je sada na nekim ljudima sličnih meni u tim malim gradovima koji održavaju to i pitanje koliko će to još moći da traje. Znači, mislim da se pali crveno svetlo u tom smislu, da stvarno svi ti naši trofejni sportovi bi morali da dobiju mnogo veću podršku od nacionalnih saveza. Da bi opstali, da bi mogli da ponovo imamo reprezentativce, ponovo da osvajamo svetska i evropska prvenstva. Ako se to ne dogodi u narednom nekom periodu, ja sam ozbiljno zabrinut za budućnost našeg sporta u celini, a onog što najbolje poznajem to je ovaj košarkaški sport. Evo pričamo o tim nekim problemima, a šta je ono najlepše u vašem nekom radu? Nije lako, ja znam da nije nimalo lako i malo čas kad ste pomenuli da postoji određena grupa ljudi, 5-6 i ako imate u jednom klubu da toliko ljudi radi, nažalost to je u ovom periodu dobro, jel da? Naravno, makar toliko, razumete, makar to je neki minimum s kojim mi funkcionišemo, ne znam, poznajem mnogo dobro ove sredine s kojima se godinama već susrećemo na utakmicama, o kojima sam već pomenuo, Kraljevo, Čačak, Valjevo, Novi Pazar, Čajetinu i tako dalje, i tako dalje. I to je stvarno se svodi na to da je to nekoliko entuzijasta. To za nešto ozbiljno nije dovoljno. Entuzijazam je već zaboravljena reč, definitivno, da ne pričam da je to zaboravljena aktivnost. Dobro, doktore, ja sad vas da pitam, šta je to lepo, šta vas tera da tolike godine budete u klubu? Evo, noćas ste bili, dežurali ste u bolnici, došli ste ovdje da pričamo o slobodi. Da pričamo o slobodi i da danas molimo gore u Sportskom savezu da nam se što pre taj novac od grada prebaci novac, bezbroj telefonskih poziva sa
i sa gradonačelnicom i tako dalje, i tako dalje. Pa ne znam, iskreno da vam kažem ne znam. Ja sam to i pre nekoliko godina, ljudi su me pitali šta to tebi treba. Mislim, ja nemam pravo objašnjenje. Mislim, nemam pravu reč kojom bih to mogao da to bude i racionalno i pametno odgovoreno na to vaše pitanje. Zato sam i zabrinut, iskreno rečeno. Šta će dalje biti, ne zbog slobode, za slobodu nisam zabrinut, nego definitivno za sport uopšte. Jer tu ušli smo u sferu da je novac taj koji praktično diktira sva pravila. Sva pravila su vam u tome. I ako toga nema, neće biti ničeg drugog, nikakvog drugog sadržaja. Meni je jako žao, ali vreme predviđeno za naše druženje se polako približilo kraju. Ja bih ipak odgovorila na moje pitanje u vaše ime, a to je da je u pitanju velika ljubav prema košarci i prema sportu. To je to, recimo da je tako. Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala i vama. Bilo bi to sve za danas iz našeg studija u Užicu. Naš današnji gost bio je dr. Goran Tošović, predsjednik Košarkaškog kluba Sloboda.